to som ja poprom tež mojej žoni ďakované, že ona nie je žení Serbova, also ona tež dženca ešte Niemcuje, ale všetce prajva moje dzieci vyrbia jemu serbsky moc zobuchli oni so zrozumili ze všemi druhými. A nie je žádný problém s tym miała, że smo mu serbskie naše dzieci kupili. Ja som s mojimi dziećmi od spočatka zasadne serbscy rečał, a moja żona niemsce. A když ja to niekde z tej imerziju spočil, tak ja to poprom tež pola nás biežal. To štěnčenca tak je, že moje dzieci ze mnou nemôže niemsce rečiť. To docela nenže.